Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kanliwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Itay pa'y adi kay matagtagari nanang. Apay ka day? Mabalin ka day nga awagam ni Manong mo Joel, sa anak ko. Ay nawaw, apay manan ni Manong Joel nanang. Ibagam tagpasyarda mo dito ibalay. Nabayag mo nga minin idinaudi ang nagpasyarda dito. Wen tabi si damot nga rod iti trabaho da nanang. Kanayon latan abisida. Ni nanang met. Basta, awagam ni Manong Mau. Ibaga masarong karanak dito'y balay. Alawanan, awagak inton madamdama. Apay nga inton madamdama apay laang. Mabalin mo't nga itan. Sino ti kinasaritam iti cellphone mo, Joel, lakay? Ni Lisa, bakit? Apay ka no? Anya tinyawag ti kapsat mo? Agpasyar tayo ka no, ibalay da. Day talaga yun. Kailiw na kasiguro ni nanang. Kano pa'y ngamin idinaudi ang nagpasyar tayo ijay. Bisyak mo nga ron. Nga dati free time ko, lagi nalaki di ha. Unay kan. Ikam kumamot iti oras ti inam, ah? Mawatan mo siguro ni Nana. Amo na mo bisyak nga anak na. Itata si bibiyag pa'y ti inam. Kumusta kumamot alakay? Nagasat kalat tata si bibiyag pa'y ti inam. Sana kas kanyak. Ubingak pa'y laang kat naulila akon. Ay nawa, di tan pagsaritaan ti may papaniti day tabanak. At danto ano mawaya anak. Amang ano day tapay ti pagapaan ta. Teko nam kanya kat inawagam ti kabsat maulisa. Katwan mat nanang. Apay nga ron nga awan na makita. Amangan no busy day jay. Ay unay mo't ti kasta. Busy la akan ayon naun. Ay nawaw, anya ngay nga rod ti maaramidan tayo. Sipod pa'y katkasjayan ni Manong. Iti saan ngagbayag. Isublik ton ti bulod ko abiyag. Ay na, di kay man agsasaw iti kasta nanang. Kat, day tamot ti puno alakaw. Ala, bayan nyo. Kasaritak tumanan ni Manong inton bigat. Mapanak agpalingke, iso adu magasak to iji ayanda tapno makasaritak matlaangan iti personal. Unak lakit din o sino ti bagbaga ni manang mo abisitak. Sika magam Lisa. Anyan gagaram. Kasangay ni nanang inton umay alawas, Manong. Kahit Plano ko maasorpresaan. Mangtad ka iti oray 10,000, Manong. ay nawa. Dakil mo't unay ta daw-dawata mo. Wan ta sorpresaan tangarod ni nanang. Ano anya ta da iso kumate anusan tayo. Manula ang mat nga iti magatang ti 1,000 ita apanawan. Planok pa iti agpaaramid iti cake na. Kan agorderak iti makan tapno saanan amasapul nga agluto tayo, Manong. Mabalin mo't nga agluto tayo iti native amanok. Makatipid tayo pa eh. Ay saan amabalin, Manong? Ti kayat ko kat bongga ti birthday ni nanang. Anya? Iso nga isagana mo ti 10,000 tapno at damot gastusan tayo. Aywan gayam, sarungkaran nyo mat ani nanang, nang runa inton birthday na, da kayo tisang kabirok na. Anya dyan nangagkula kay? Mangtad ka iti 10,000 kinilisa? Oy, kaila bakit? Ay nawaw, pangusaran na kano iti kwarta. Sorpresahan mi kano ni nanang. Ni, dakkel unay iti 10,000 lakay. Dahil tang aruti bagbakakin ko na. Kasano nga rod daytan? Diyak ka mo ti kapsat ko. Lumaminsan ka. Ipilit na ti kayat na. Makisarita ka manan. Tauray simple lang ang birthday party. Tinapatagkat kompleto kayo. Wan ano man lugaw. No ipilit na nga ti kayat na. Makisarita ka itinasaya at maawatan namat siguro ti kasasaad tayo. Eh patas ko Talagang agapa kami no ipilit na ti kayat na.
Feeling boss mo dayta kabsat ko. Ay, makapabannog mat. Apay nga itakala ang anagawad li sa anak ko. Ti kunam kanya ket agpalingki kalaang. Di magasak iti ayanda manong Joel, nanang. Ay kat, anya nga iti kunana. Kaano ngay nga agpasyerda dito'y balay. Ay, dahi ti jak amo, nanang. Ay nawaw, apay matakas ta. Ay na, bayan yun, nanang. Di kay gumurgura. Pagbabawian danto, dagita a desisyon da. No asidagla kumati ayanda. Siya kung ti mapanichay. Ay na, orayan nyo nga iso dati umay dito'y nanang. Umay tumatla ang dagijay, numailiw da kada kayo. Agkapi-kapay lang, lisa ka na kan. Ay na, agyamanak, Uncle Goryo. Anyang kami ng tigagaram. Kasangay ni nanang inton Sabado, Uncle. Ha? Ay, wingag paisaw. Birth month ni Manang Victoria ita. Anyang iti plano yaw. Sorpresaan mi ni nanang, Uncle. Umay kayon to, ah. Adutin nyog ket kinitib amanok kaw. Ang mga nukasapulan yaw. Ay, pansit lang ti mailuto, Uncle. Jay daduma, nagorderak. I-deliver dan to ije bala inton Sabado. Ay, nawaw. Gastos sa amat ti gasta. Gastos a talaga. Ngam di bali, taad damot ni Manong Joel. Paggudwaan mi ati gastos. Di yung kaya't naglutaw. Makatipid tayo, ano agluto kayaw? Ay na, saanan, Uncle? Isupay kit di apakabanlugan. Kas na kunak itayan. Pansit laang ti iluto mi. Jay daduma kat i-order mi latan. Da kayo ha? Noon niya ti desisyon yung magkabsat. Isaw ti masurog. Hello, Manong Joel. Nakawag ka man. Anyat masapol mo. Ay nawaw. Jay 10,000 ngay a contribution mo. 5,000 lang ti maitid ko. Ay nawaw. 5,000 lang? Ay unay kan, Manong. 10,000 mo balakyan ka. Anya nga ro ti maarami idak mo dayta lang ti kaba ilan ming 800. Ay nawaw. Agraman inam imutampay. Anya a klase ka nga anak. Ay nawaw, mabalin mo't ngamin nga oras simple lang ti birthday na. Maminsan lang iti makatawan nga ag-birthday ni nanang. Di mo lang arudan makumusta. Imutampay. Ay unay kan, Manong Joel. Amo mo't ti kasasahad mi. San kami abaknang? Mawatan mo't siguro ni nanang dayta. Agbain ka mat Manong. Ay nawaw, kunam atawan pa'y pamilyam. Di mo lang arudan maasikaso kan mabisita ni nanang dito'y balay. Imutampay laang manan. Ha! Pagbabawyam to dayta kunak tumat, Manong. Agkalma ka lang ang Joel na kay. Makapaasar mo't ngamin dahi jakabsat ko. Insan kon iti Gcash na ti 5,000 na daw dawatan na. Kurang ka no iti 5,000, bakit? Ay nawaw, nakisarita ka kumaan na saya at kankwana ah. Ipili naman nga ro ti kaya na. Mabalin mat ngamin nga agluto tayo, tapno saanan ang masapul nga aggastos tayo iti dakkel. Bungga nga ro ka no ti kaya na. Sigurado naka-orderin dahi jay. Anya, Nagadupay ka di nga ipagpagana. Imutak ka no ni nanang. Kadyak lang nga ro din mabisita iti balay. saan mat akin na imot ti kasjaykat? Diyak ka mo iti dahi jakabsat ko. Di na namaan nga agpakitak pa'y iti kasangay ni nanang. Jack mo't makita ti kabsat mo, Lisa, anak ko. Uray ti ipag mo, awan mo't. Ay na, no di da umay, di saan laang. Anya kumangay. Ay nawaw, iti anyaga po adida umay kat birthday kita. Sa bali mat ngamin ti ugali day di Manong Joel, nanang. Apay ka di aya. Ay na, di tan pagsaritaan ti may papan iti day taabanag, nanang. Jak kayat amadadaal ti espesyal nga aldaw yo. Ay nagregatan ti kastaw eh. Saan tayo mutan na makumplito? Di yun panunutan ti may papan iti day taabanag, nanang. Ag-enjoy kayo kit di. Kakaiso na nga may dagiti kukumari yo. Diyak ba't makita ti kabsat mo lisa ka na kan? Ay na, saanan nga umay day jay, Uncle Goryo? Ay nawaw. Espesyal nga daw ti inayaw nga di day may. Ita niya gabaw. Ay na, na-pride ah. Hindi Imutan nakit din ni nanang. Mabusurak launay kenkwana. Awan lang arudan oras na amang bisita ka ni nanang.
Di na pa'y maitad ti contribution na para iti birthday ni nanang. Mga luwawan mo ti kwartada. Ay na, italaang adumawatak iti kwarta kinkwa na, uncle. Narigat nga min tagsapul iti kwarta itapanaweng. Nubay kasta, may dalat na kumaa. Day takot nga rod, uncle. Nukas jay matlaang ti ipakpakita da. Uray di dan umay. Sana kasta ka na kan. Numang nagdinanang nyo dayta. Maladingitan mo na. Maday! Oy, lakay, anyat orasan. Sa anak nga ron ang mapanbakit. Apa yung ipilit mo ya? Ang mga nusap-sapulan na kanina ng ichay. No imbaga ka sa anak ang mapan, di yun ipilit. Ay nalakay, saan kumamot akasta Ang mga noan niya pa iti maramidak iti dadya alisa no makita kisay. Espesyal nga aldaw ni nanang yu ita. Mayat kumaano kumpleto kayo. Nakapagdesisyon ako. Sa anak ang mapan. Ano kayat mo? Di oras sigang tagpakita dyan. Ay nawaw. Mga nanang. Nanang, mangmangagyo ka diti ibagbaga? Masado ta ka mga nanakaw. Ay nawaw, itian niya aga po adi kay mangangay. Tada ka di sakit tinakam ti kabsat mo kanyak, Lisa. Ha? Ni, apay akas tamot hindi ibagbagayo, nanang. Una, tanabayagan asaan ang nagpakpakita kanyak. Saan pa'y nga imay idi birthday. Ay, kuwa, nanang. Saan nagsamot na nakailiw ni Joel? Ay na, saan ada kayo ti ayan ti parikot, nanang? Dayjay a Joel ti parikot. Dapat patag pa yun ti trabaho na. Namisyak nga inayaw. Ay na, di kay agsangit, nanang. Ay, nagsakit unay tirik na. Lisa, nakaw. Nagsakit. Awan ka diti aramidan nyo ita, Uncle Goryo? Awan mo't kiday ka na kan. Apay kuma. Ay kwa, mabalin asarong karan nyo mat ni nanang. Ha? Apay, hindi tinapasama kita inayaw. Ay, sang kadamag na nga rod ni Manong Joel, Uncle. Agsangit pa yan no daduma. Ay, kitawagam ani manong mau. Ibagam ta sa rungkaran dati inayaw. Ay na, amangan no aga pa kami laang, Uncle. No dati parikot yung agkabsat. Agpinakawan kay kuma. Kinumabalik ka di yung iraman ti inayaw. No kasano nga min ka... Pada kayo ka nagbitaw. Nagadugang ibang bagam. Di mo ipilit nga gastos kayo iti dakkail para iti birthday ti inayaw. Di mo Joel, di namit ko na sa rungkaran ti inayaw. Papada kayo lang na nagkurangan na. Hello, Manong Joel. Busy ka di ita? Apay panay. Anya tibaga. Kailiw na kan ni nanang, Manong. Anya kumaita. Amok nga adda saan taan nagkinaawatan. Nupay kasta? Saan ko mga agbalin arason day ta tapno di mo umay pasyaran ti inata? Di off ko inton sa bato. Kat, makaumay kayo nga rod inton Sabado? Makitan tuman. Ay na, pangaasim kumamot Manong. Umay mo mat pasyaran ni nanang, tanay, kailiw na kan. Anya tigagara yung Uncle Guryo. Kahit kalaing akaistorya, Joel. May papanitan niya, Uncle. At damit gayap ti di yung nagkindaawatan ti kabsat mo. At Uncle, saan mo't kami na makawawat mo daduma? Nupay kasta, bisitahin latta kumati inayaw. No at dati di yung nagkindaawatan ngagkabsat. Di yung iraman ti inayaw. Kinagpinakawan kay di kuma. Ha? Naragsak ti biyag, no awan ti sakit tinakam, ti kaunggan tayo kanakan. Pagsalitaan nyo ana sa ti parikot yaw, iti kasta, kit masulba na dagos. Narigat ka sarsarita da dya, babayang Uncle. Nakasarita kung ti kabsat mo kanakan. Basita ba naglaing dayta? Nalaka masolusyonan, iswa di yung kumanpadaklin pa'y, okay? Pasarabok para kada kayo, nanang. Ay, agyaman ak launa ay Joel anakaw. Agyaman ak ta sinarungkaran ak matlaangan. Pasensya kayo, nung saan kami nga imay, idi kasangayaw. Nanang, piliti dapi pero di gayang. No apay nga men adi kay imay. Inururay kayo iti daydi nga aldaw. At talagang ngamin ti parikot may, nanang. Bala, bay amon, nalpasan day jay.
Tinapatag ita kat nagpasyar ka mutlaang nga nakaw. Hindi kailang asawam nga ay. Ando ti trabaho na ito, nanang. Umayto ka no, intong day off na. Sigurado na ita. Uwin, manibod ita. Linawasin asarong karang kayo, tapno di umot ko na. Ay, wala. Kaya't ko launay da ita, Joel, anakaw. Kaya't ko launay. Mayat ti isam ni nanang, kabayatan ti panagsarsari tayo itay manong. Nadlaw ko matlaang dito ating ko. Ay kat umay kayon tumanan agpasyaraan, numawayaan kayo manong. Uwin, umay kaming tumanin. Ado, tinagkurakan nanang. Ket ko ti bumawi kang kuana. Ay na, agyaman naklaunay, ta naka-ameris ka matlaangan manong. Sang kadamag da kayo ngamin ni nanang. Aywan gayam, pasensya kan ay, ti insawsawang ko idikin ka. Okay lang, ating ko. Tinapatag at nakamiris kamutin. Uwan manong, dakkel nga agpaiso ti 10,000 adaw dawatak idi kada kayo. Mawata ka kahit mga bungga ti kasangin ni nanang. Gaminton sumaruno, di ko makabailan tayo agastusin ating ko. Uwan manong, saanan ang maulit dayjay. Sige, pakata nga rutin. Dapat nga minti trabaho kintun matamtama. Siyak ti night shift ita. Sige manong, di uliwayan ti umay agpasyar dito'y balay ah. Uwan ating ko, ay nawaw. Di ka matanagan. Ikan mi ni nanang iti oras. Tapno saan agumurgura. Ay, nawaw! Normal laeng ti saan a pakikinaawatan dagiti agkakapsat. Ngam no agpakumbaba ti tunggal maysa, maala dayta iti nasayaat asaritaan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan kabayatan din kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Dagiti kalding yu ijay kalsada, rodantay. Ay nawaw, dagiti kalding mi man tinakita yung nanang. Apet ti kalding mi aya. Agkaiwarada nga rod ijay kalsada, mapanyo kita ang tamangan numapanda iti solar ti sabali at tao. Ni nanang may, saan nga umadayo dagita? Danag yun eh. Amom nga raod kat adamot sa kadagita akaldaing. Agkalma kay kadilang nanang. Mano atawanan akasta ti sit up may. Ngamawan mo ti agreklamo. Awan pa'y ita, ngam numaumadangay. Advance law na galing ti pa nagpampanunot yun. Iso kasta. No di mo kayat nga ipagod dagijay akaldaing, aladam ti solaryaw, tapno sa anda nga agobar da bakaw. Iso pa kita pakataktakan da ita. Naapay nga mga graman ti kalding at arakan may pagparikutan niyaw. Istresin nyo lang ti bagyo ti kastangar aramidin niyaw. Anya manan dyan angag ko nga ibagbaga ni nanang moro dante. Dagiti kalding kano at arakan tahan sing. Ay nawaw, apay dagiti kalding ataraken ta. Agkaiwarada ka nung araw di ta kalsada. Diyak amo ka nana. Pagparikutan namot nga amin ay. Kaslaat da pa ibagbaga na amaaladan. Aladak ka no ti solar tayo. Tapos saan nga agover da bako dagiti kalding. Ay na, isupay kit di day ta apakataktakam manan. Maban ka kit di makitang dan, ta isupay ang maigatang kadagiti masapsapul tayo. Uy, mapanakinton mo tamtama. Urayek lang ni pari Dudong. Sige, umuna ak nga rodan arumwar, ta mapanak mo't makilaba. Naladaw kayo mat anagawid tatang.
Ano nga mente, naramid ko iti garding ka, Selma anak ka. Kat, kumusta mo't dagiti tarong amula ijay? Nagbunga ka di mo't laang? Wen, adu mo ti bunga na. Ay nawaw, tsumamba kayon samot ita tatang. Mayat ti presyo ti tarong itakat. Aya, Wen, ngimi na nga rod. agapit akin itong Lunes, anak ka. Barang mayat lata ti presyo na itong Lunes. Tapno maramanak mo ati nang ina-apresyo. No adda maapit yung ama no akilo, o di mayatan. Maisubli mo lang siguro ti puunan kan bannog yung tatang. Sapay la ko baa. Nalugi aki di na palabas atawan. At sapay la ko matasan ama ulit ita. Nakariing kay magaya man tatang. Ay, nasapa ka ba't ang nakaring ita, Selma anak ka? Sa anak ngamin ang makaturog tatang. Da kayo nga'y, nasapa kayo mat ang nakariing. Apitek ti bunga ti tarong amulak ita. Ayunan niya, itagayam ti schedule yung agapit. Wen, kita man umano ti preso ti tarong hindi kalman. Isumay lang ang atatang. Awan nagbaliwan na. Awan, isulat na. Basit siguro ti supply ti tarong ita. Ay, mayat garon, ano kasta? Aywan gayam tatang, kabailan nyo ka di nga apitan ti bunga ti mulay, oh? Tano saan, tulungan kayon. Saanin anak ko? Aramidim kidi mo ti trabaho. Kabailak na ito yan. Saan mo't analawat ti gardin ko kahit... Ay, mayat ti isa mo ita, Oscar. Agapit ako ni Timulak at Araw Marilo Deng. Ay, kat nasayat, ano kasta? Nangina ti tarong ita kay. Isubit lang ti kunat anak ko maray. Ala, agpatuloy akaw. Agpatuloy ka mo tang tapno di ka mataktak itilakad mo. Ayun gayam, nuadda ti reject mo. Ipargin mo latan kanyak. Uray 2 kilo lang. Wen, nubilang man tanda, itulod kunto itayan niyo. Ayun man, taisuman ti pangrabian may nuadda. Okay, agpatuloy ang araw din, maray. Sige lang, bareng masambot mo pa'y tinangin na apresyaw. Ay nawaw, adda kayo magaya mong tatang. Kasang-sangpit ko lang anak ko. Kay, apaya kasta tila ngayo ang nagawid. Ayan nga'y titarong nga inapit nyo. Ay, Apaya nagsannaay kayo. Apay ka ding. awan mo't gayam tinamnamaak nga apitak anak ko. Ay nawaw, kasano nga awan? Ti kunayo idi kat nagbunga dagiti mulayo. Kinan mo't nga ron titarakin da kaldeng. Ay nawaw, kalding kunayo? Wait, sigurado kalding darudan tinayjay. Isudalaang mo tamo nga kay wara ti kalding na. Ay una yan dayta. Di manon manen dagiti kalding da iti solar tayo. Makisarita kan tuman kadakwada. Sa painlangin at itarong ita. Anyat umay mo ibaga si Selma. Dagiti agkaiwara a kalding yu manang ansing. Ay nawaw, anya manan ti parikot yo iti kalding mi aya. Kinanda ti tarong amula ni tatang ko. Ay nawaw, sigurado kayo kade akalding may tinapan iti solaryo? Katwan manang, da kayo lang mati agkaiwara ti kalding na. Ay di kay agpapabasol akasta. Ngamen, adu kaming agtartarakan iti kalding dito'y lugar tayo. Ti ko na ni tatang kat kalding yu kano tinakita na. Ay nawaw, hape kasta man ay. Pagpupudutan niyo, matagiti kalding me. Pero huisyo da ngamin manong. Masayangan kami ah. Ta siyempre, sayang matibannog ni tatang. Sapay nangina ti tarong ita. Sakbay nga agreklamo kayo. Siguraduan niyo nga dapang managnagyaw. Saan kita kasta nga agpabasol kay latan? Saan na mabaling bagayo latan? Mayat kumaano at da video, tapno mamati kami mo. Anya? Ilibak da mo tatang. Ay nawaw, kapay nga ilibagda. At isudalaang matag kay warati kalding na. Anya nga ro ti maaramidan tayo ngay. Di da urayan ang mga ikargakit sa bidong iti garden ah. Ay sus, day ti diyo aramidan tatang. Amangan numatay dagiti kalding da, kat da tayo ti mabaliktad. Makaperhuisyo damot gamilan. Sa pinangina ti tarong ita. O ang kitin mailakok. Agbantay kayo tatang.
No adda kalding amapan ijay, i-video yung tapno adda ebidensya tayo. Tapno didan makapagliba. Ay nawaw, nangyawid kayo matan iti kalding tatang. Sayang nga rod anak ko. May salaang tinaiyawid ko. Ano nyo ngay dayta? Dahil tatibayan ti tarong ko pinerdida Selma. Anya? Nangila ti tarong ita. No saan aga po kadagita kaldeng. Chimamba ako mamay. Aguray ka tatang. Kalding dawa ng ansing dayta niya. Way, kalding dalayta. Sigurado ako. Agasam man ta kinabailan nyo at tiniliw. Sayang nga rod na may salaang tinatiliw ko. Aduda ko may salaang tinaiguyod ko. Kasano ngay no sa pulan da, kat da kayo ti ipabarangay da. May mayat manin no agpabarangay da. Tapno mabayadan timulak a pinerdit ag kay wara tarakin da. Kwarta ko matay dyan, no saan da pinerde? Mabiit man lang nanaluding. Wapay ka di Selma. Aday bagam. Makita yu day di akalding nana. Ay nawaw. Ti kalding mutdaan singken rodan ti dayta. Kinanda ti bunga ti tanong amula ni tatang. Iso ati niliw ni tatang dayta maysa. Anya! Aduda ka no nga may salaang tinabailan ni tatang ati niliw. Iso aday ta ti inyawid na. Dayta ka no ti kasukat ti bunga ti mula ni tatang ko a pinerdida. Daytan ti bagbagak. Numapan kayo iti ayanda. Pakibagayo man nana. Adda di may sa akalding da ditoy. Imbes na tiyambaan ni tatang timayat a presyo. Awanan takin nandamutan. Awanan mailako. Ay, sayang mo dayta. No kumanga mindim ngagda kanyak. Awan ko ba ti parikot ita. 5, 6, 7, 8, 9. Ne, apay ngay. Kurang matan titarakan mi akaldeng. Ay, madiday to yan Rodante! Rodante! Oh, apay ka di ba kay? Kurang iti may sa ti kalding atarakan talakay. Ay nawaw, sino nga itinang kasay? Dayta ti jak amaw. Ay una yan. Di pa'y lang maustal no asino man day tangag tatakaw. Asinaw ti maustal ansayng. Tinangiguyod iti kalding atarakan may nanang. Mapukpukaw ti maysa. Amaw, no sa dino ti ayan ti kalding yo amapugpukaw. Sa dino nanang. Adda ijay ayan da Selma. Iso ka no ti bayad ti mula da ataraw ng akin nandag iti kalding yo nga agkaywara. Ay nawaw! Manganan, Rodante. Kamunakan ba kay? Apay, adda ka di pa'y aramidam? Mapana kita yung data, Oscar. Saan ang mabalin na tagikwa enda ti may sakalding ta? Anya ti aramidam ijay? Anya kumapay. Alag ti kalding ta. Sayang di jay. Sapay mabalin na mailako. Mala, mapan ka nga rudan. Aywan gayam, idagas mo man to'y karne ka ni nanang. Nalipatak matan nga intad ken kwa na itay. Isupot mo nga rodan. Tagrubata kon ba kay? Karne para kada kayo, nanang. Ay, agyaman naknakaw. Mala, agkapi-kapay Saanan? Magpakatak mo't lang ita dapay papanak. Ay nawaw, sa dinaw ti papanam. Itayan data, Oscar. Anya, Saan na mabalin na tagikwa enda ti kalding may? pagsaritaan nyo ang nasayaat, tanaperhuiso mo ti tarong amula na. Sapay nangina ti tarong ita. May parbang nga raw, kasi nga naramid na. Nasakit siguro mo tinakam na taimbes at sumamba. Saanan takinan mo ti kalding atarakan nyo dagiti mula na. Alag ti kalding may tata, Oscar. Itad ko, nga masapul abayadam ti mulak a pinerdida. San mo't analawa ti gardin nyo Ay nawaw, mano akilo ko mati maapit ko, no saan aga po iti kalding yaw. Nangina ti tarong ita, amom da ita. Wana, ngam agasam man tamay sa kalding ti bayad na. Nakitam tinapasama kiti mulak. Saan lang abunga ti kinlanda? Naperdi pa yan ti nagduma. Saan ang agbunga ti jay? Imbes ang makatsamba na tao, awanan Anya, agpili ka. Bayanam ti mulak ka na perday, wano ti kalding mo ti bayad na.
Saan laang alamin sa napasamak ti kastoy Rodante, tapno ibagakin ka. Ulayan ti kastoy, pagpanunuta manaimbag. Sikat ti makaamaw agpili, noon niya ti kahit mo. Agsubli ka dito'y balay, inton bigat na pagsaritaan ta. Kot, inga, dagiti kalding mo. Iso adi ka makapaglibak. Agsapa manan lakay, ngamdidan samot manan inbulos ti kalding tayo. Alanganan nga ibulos ni Tata Oscar dayjay. Kat, bayan tangarudan. Anya nga tati may mayat bakit? Ti kalding tati bayad na, uno agbayad talatan iti cash. Pangalaan tangay iti cash. Sigurado adakkel ti singiran dagijay tananginakat ngarot ti tarong ita. Katnay, awanan ti apitan da. Naimbaga bigat yaw. Kumusta ngay? Anya tinagsalitaan nyo kin ni Oscar? Ay nawa, migbigatan nga umay kayong makimaritis na lang. Anya tinagsalitaan nyo kunak? Ti kunadakit agpili kami kano, nukas uno kalding ti bayad na. No siyak ti da kayaw, itijulatan diya may sa akaldeng. Tano agpatulong daken kapitan, talaga ada kayo ti dihadaw. Amangan kit di pa inudakdakkel ti bayadan niyaw. Unang sayang mo day dyan, anang. Ay naanak ko, pag nakman nyo dayta, tainton sumarunaw, ipagudyo dagiti tarakin niyaw. Tapno saan da makaperwisyaw. Saan lang ada kayo ti tao dito'y lubong kunak manan. Kanya nga iti desisyon mo, Rodante. Kukuhayon takalding, Tata Oscar. Isudaytan ti bayad ti mulayo a pinerde dagiti taraken may. Sigurado ka, abangan lo inton madamdamak agbalo ti kapanunutam. Saanan, Tata? Nasayat man garo, nukasta. Inton sumarunong amin, ipagod mo ti taraken mo tapno didag kay wara. Huwag, Tata? Sige, agpakadak mo't lang, ta sa pulag dagiti kalding may. Ang mga nung nakikaruba man dagi jayon. Limabas da iti paraangan mi itay. Diyak sigurado nung nagpadaya da. Nung isumot yung nakita ka nagturungan da. Agyaman ak tata. Dakila tulong da ita tapno dago sa mabirukak dagita akaldeng. Pasensya kayo manin tata. Napirhuiso kay pekit ding. Tinapatag kat nasulbaran baraw. Agbaling ko mga adal kada kayo da ita. Di yu urayan ang maibos dagiti kaldeng gapu iti kina-irresponsable yaw. Ay, nawaw! No amom ti agtaraken, amom kumamat ti responsibilidad mo. Iti kasta saan ang maperwisyo ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyat orasan, Simeon? Bigbigatan mo't nga gungungot kasi ka Gladys. Sino ti saan ang makaungat no kastalaan? Anyat pagpupudutan ti ulo maya. Kunak man numasapa kang agsibog ita. Kita anang uber ta tao. Asino nga raw ti agsibog iti mula ta kat ada pa kitang danak ita. Maitantan pa ilang Ay nawaw, awanan ano itantan mo man ti panagsibog mo. Matay lakit di dagita amula. Alaw na mapanak inton madamdama. Sigurado mo lang ang masibugam dagita ah. Un nga raw, makauray ka ngamin kaririing lang ti tao. Pagsibugan nyo adagos, ay nawaw. Sardangan nakman, no agsasao ka, kaslabasol ko pa'y anhang uber ka.
Madugaw ka man, tada pagsaritaan ta simyaon. Ay nawa, anya ti bagayo nanang. Bigbigata na pagpungpungtutom ni bakit mao. Kasla di kay mo't nairwam nanang. Amuyo mo't anak ang iungiwat launay da siya aglades. Awan ti asawa anang iwat, no amom nga aramidan ti responsibilidad mao. Ay, jak amo nanang. Saan mo't ngamin amabalin nga itantan mo ti panagsibog mao? Awan matay ti mula no kastalaang. Ha, gusto na. Agsibugak nga rutin ton madamdama. Siguraduam laang amapan ka. Mga anak labiit nanang. Dahita agsibug lang ay. Ay nawa, nalakalaang dayta. Sa dino tayo ni Gladys nanang. Napan iti ayan ti kumari na. Ay nawa, apay ka naman na ni Jay. Agluto da ka no iti ilako da. Sikang ay, sa dino man ang ti papanam. Mapanak ni barangay hall. Apay, anya ti aramida mi jay. Nag-text ni Kapitana. At ka na iparamid na kanyak. Kasta tinasayaat. Aramidam ti responsibilidad mo kas kagawad ti barangay tayaw. Saan kat aday ta makiin-inom ti in-into na raw. Iso nga ron nanang. Awarin ni Bagayo. Mabalinin ta grubwat. Tanay, anyat orasan. Di mo met in bagbaga nga umayak kagayam itapalis Simeon. Surprise nga ron pare Ernesto. Anya, adda ka din ni bakit mo pare? Awan ni Ursula dito pare. Nang isulsul man din itinati ang alako na nasayat ba't nga ron no kasta pare? Awan ka di aramidon na ita. Adda ko mapapananta. Ay nawaw, sa dino ti papananta pare. Iti kalukluk at abari di sentro pare. Bar, un pare, unay ka na. Agin di damo ka pelang di damon. Kat no bar mo ti papanantay di. Damag ko kat adda ti kalukluk at abari di sentro. Padasin ta kumamot ti mapan no kayat mo Siya kung ti mangirwar iti kwarta gastusan ta. Awan alamiden yo ije balangay hall pare. Ang mga no inton adda ta ijakit agtawag na kapitana kayang ka. Kasla di nak amamumit pare Ernesto. Simeon! Simeon! Ay, rimwar man ni Simeon Gladys, anak ka. Sa dino man ang tinapananday ta atao nanang. Sapay adati impaaramid ni Kapitana Kinkwana. Di ko na nakat mapan kanumot ije barangay hall. Mapan ije barangay hall. Day tamot ti pakada na itay. Mapan kano ije barangay hall, tada iparamid ni Kapitana Kinkwana. Nasabat ko ni Kapitana ditadalan itay, kat binilin nak nga ibaon ko ni Simeon ije barangay hall. Kaya't asawan day ta, sa bali manan tinapananday ta aloko. Ay, ulbod day jay atao. Ay na, apo ayang, day ta ti bagbagak. Day ta nga arak matan ti priority na. Amangan kit day no napanmanan iti ayanda Ernesto. Day ta ti jak amu nanang. Mapan mo kitaan iti ayan ti kumpari na anak ka. Amangan no adda day jay nga agin inaw. Agkapita pa'y, Mari Gladys. Agyaman aklaunay, Mari Ursula. Anya nga minan ti umay mo iba ka, Mare. Amangan no dito tinagturungan nila kay kumaray. Kinapudno na napanak nagisursur kadagiti lakok anateng itay. Idinagawi dak. Awan mo ni Ernesto anadanunak dito'y balay, Mare. Amangan kay di no nagkuyog da. Day tamat lang ti atap ko, Mare. Saan nga min replyan ni Ernesto dagiti text ko kankwana? Ay, una yan aya. Sapay adda ko mati ipaaramid ni Kapitana kinilakay ko. Ay, malipatan da nga ruden ti responsibilidad da, Mare. Ay, nadaduma, makapauma mat ti kastoy. Naku nampay, Mare. Narigat ti maadaan iti asawa at ti arak ti in-into na rin na. Sapay kagawad nila kay mo. Siyak nga ruden ti mabain kini Kapitana, Mari. Adda siguro matan ati reklamo na iti asawa. Di na laang maibaga kanya. Mayat ti music na pare. Uwin nga ron, pare. Mayat ti salaan, pare. Sumunod na kanya. Nagsala taman matiti dance floor kuna dan pare. Nakababan sabi ti mapanides sa ako, pare. Hello, anya ko matipagbay ng pare. Abangan mo at makakita ka na akabalanggayan ta pare.
Awan dayta. Si kagid di mo. Umay kagid din. Ang mga ano panunutin na nga, istalyang tabali. Anya kumahita mo istaring ta. Ipagkitan da katakwada. Ana lang tamad nga sala. Isuda lang nga. Alin eh. Tumakdal kan dito pare. Ta agsala taman mo. Ne, pare, sama, bakit mo tumutawag? Agun ulit sa cellphone mo. Di ito pag... Dito. Nalpasan pare. Hala, tumakdal kan dito. Agsala taman. Kumusta nga ay Gladys, anak ko? Sinumbatan ka din ni Simeon ti awag mo kan kwa na. Saan nga rod, nanang? Ay nawaw, apay ngay. Agriring ti cellphone na nga mid-idapan na. Ay naglukaw. Sigurado ak nga inuman man ang tinapanan da a tao. Iso adi na sungbatan dagiti awag ko. Inton kwan, tengat rabin tumanan nga agawid. Parbangon tupay nung daduma, nanang. Da tao manan ti parigatan na amang ilukat itiri daw. Asino ti kadwam anagbarko nak, Ernesto? Relax ka kanila yung ulso na bakit? Di nakulbuda na. Di ko nang kanyak itay katbar tinapanam. Asino ti kadwam anapan itay? Adayamit kadwak. Di ka man, Ernesto. Amok adi mo maiturad ti agbar no awan kadwam. Agkalma kang aludin Ibaga ko no sino ti kadwak. Hindi nga alud kakawad simyo na bisplin ako ti kadwak. Kunak tupay ka. Da kayo manan tinagkuyog. Numay papan iti kakastabanag, talaga nga awan nagdumaan nyo adwa. Imbes nga da ipaaramid ni Kapitana kan kagawad Simeon, awanan tanagbar kayo mo. Apa nga asak ti pabasulim. Kaya nga amok di sakit ni Paali Simeon met. Inang ibaga mapang kami agba. Nakapayag ka mata manghilo ka titiritaw siya Gladys. Makaure ka mat Si ka lang arudon ti parbangon ti panagawid na. Si kapaylaan ti makaungot akasta. Itemblahan lang man nga ro dito kapek. Ay nawaw, no agibaon ka, kasla suswilduan na Asawa ka nga ro, di ibon ka. Makaamo ka mat nga agtimpla iti kapem. Wan gayam, inruar ko tipungan kan ulas mo. Anusam ti maturog iti salas. Ano, apay matakas na ba ka? Diyak kaya ti angot ti arak. Di ka nagreklamo dita. Tanusyak ti mauma. Talaga makangkamarang kanyak. Dumagas ka pa'y man, Mari Gladys. Apay ka di Mari Ursula. Aday pakita kan ka. Anya dayta? Buyaam day to a video. Oh, Ay nawaw. Anya ngay dayta Mari. Ni Simeon samot tamay sa nga agsalsala. isungag pa'y sumari. Nilakay ko mo, Jay Maysa. Ay awanan. Viral da iti reels, Mari. Adda ng video kanang i-post iti salada. Apo, istaring da iti dance floor. Ay awanan. Pagpiastaan to dagita ti tattao iti social media. Basol damat lang nga. Asino nga minti nang ibaga ang mapanday jay. Oh, kita am ti salada Nagdugyot ang kitaan. Ay na, Mari, naku nampay. Naimbag kumamat di sinti ti salada. Saan mo nga ron? Sa dino ti ayan ni Simeon, nanang. Ay, agdigdigaw, apay ka day. Awanan, na-reels dan. Rails. Buyan nyo day ti abidyo, nanang. Da Simeon kan Ernesto day ta. Starring day ti dance floor. Ay nawaw. Apay akasta mo ti salad Day ta nga rod, nanang. Dugyot akit kitaan. Sino mo tinang i-post iti dayta? Dagiti kadwa daan nag-iinom iti day di abar, nanang. Na-reels damot tan adi na oras. Ay, sapay kagawad day di asimyawn. Apay mo't adinudugyot ti salad Rated is PG ti salada. Anya ti makunam iti nabuyam a video, Simeon. Nangalami ti dayta video bakit? In reels dagiti paday o nag-iinom Anya? Ay nawaw, di mo naawatan ti imbagak. In reels dati video yung agsalsala.
Awanan pagkwartaan da kayon. Ay, sana mabalin ti kasta bakit? Awanan ti maaramidam, taadumatan ti nakakita. Nakababayin mo dito ang inaramid ta. Masapol nga ipusdaya. Kasta ti social media ako nada. Nang runa pa, kat ada ti masuswildo da. Talaga nga agbirok da iti ipusda. Naimbag kunak no disinti ti salayaw. Saan mo nga road tarated SPG mo? Mapana kita ni Pare Ernesto. Jacket ang madadahal ti reputasyon ko kas kagawat. Gapulang iti data video. Pare, nakita mo ka di siya gwarwara sa video ta? Wen pare, inpabuyang alod ni bakit ko. Sino nga ta tinagipos iti dayto pare? Amo ni bakit ko pare? Amo na ti original uploaded iti dayto video. Ibagaman kini bakit mo? Ta i-message na dayto tao pare? Nalpase na pare. Na i-message na kanon. Ngayon awan pa may reply da. Ibagaman nga ipadelete na dayto video pare. Mangibabayin mo't no sino man dayta. Dayta nga ron pare. Nagado ang mabalin ang mailils. Ti video ta pailayang bet nga kasalsala. Dayta nga ron pare. Pagkwartaan da ba yun? Uray pa kaibabay lang ta. Basol yung matlaran ha. Ah. Apay ngamin nga agsala kayo iti kasjay. Ado ti camera, yung nagturad kayo pa'y lang ang nagsala iti rated SPG. Bagi yung matlaang ti imbabain nyo iti kastang inaramid yo. Ni bakit met? Naimbag kumamat no disente ti salayo. Saan man takas jay pa'y lang? Nagdugyot akit kitaan ko naktumad. Apay adi ka matan rumrumuar si Kasim yon. Wan nga raw. Katno ka na yun arumwar kay day. Di ka matatao dito'y balay. Sa bali nita. Ay nawaw, kasano sa balay? Nakababay nga road. Anyakit di mo ti kasta. Ora sino mo't ano mairils. Agbain mo't. Naimbag kumamot no mayat akitaan. Saan mo't nga road? Sinubraan yun to mga main. Kanda kayo tinagtulag amapan iti daydi abar. Basol yung mutlaang. Apay ngamin adi kay nagannad. Amu yung nga uso ti social media ita apanawan. Dahita nga road ti bidot mi bakit. Nakababayin kid di kalagi ti kalugaran tayo. Nakabuya. Pag nakmam dayta, inton sumaruno ngamin, dumngag ka no ada maibagakan ka. Di ka agpatangkan. Tanay, si kamot laang ti maisagmak iti kastangar aramidon. Agda ni Kapitan ay di sala simyo na nakaw. Ay nawaw. Anya ti baga ni Kapitana nanang. Hindi ka mo Imbagayo ko mga wanak dito balay Na tapagulbudan nakpailaang mag. Rumor ka kitday tagsarita kayaw. Ang mga noda na patag nga iparamid na kan ka. Apa yun, kagawad Simeon? Di ka mapan iji barangay hall. Kastaw na itibayin ko, Kapitana. Anya launay ti pagbainam. Diyo ka di pa nabuyat inreels da sa alam eh. Dayjay ka day. Way, nabuya mi kadagiti padam akagawad. Rated SPG, mate. Nakababayin launay dayjay, Kapitana. Starring kami kini pare Ernesto iti dayjay at dance floor. Apay ngamin akas day ti salayo ngay. Kaya't milang mo ti aginjoy, Kapitana. Saan adakas no kayat yu ti aginjoy? Ngam ada ko malimitasyon. Tukyot mo ngamin akit kitaan ti kas di asalayaw. Dayta ti bidot mi, Kapitana. Tay kumamat disinti akitaan Sana na maulit dayjay, Kapitana. Nasayaat mat no kasta. Mapankantuman inton bigat ije barangay hall. Ada ngamin ti seminar may. Ada kumati ipaaramid ko a report keng ka. O sige, umayak to, Kapitana. Agyaman ak launay. Ibatik ti susi keng ka. Sikapay lang ti makamaw. Kontrolom ngamin day ta nga arak tapno di ka maisagmak. Itaman pa'y adi ka na bartak, Simeon. Nakamiris akong bakit. Anya? Very good da tao itan. Kasta? Lipatak pa lang darak bakit. Amangan ko na mailaw anak man hindi ta. Katil-tila mararamid ko. Nakababayin law na iti kasjay. Ay, kat very good at talaga. Ano kasta? Ay, nawaw! No di mo kaya ti maisagmak, idjamon ti arak. Well, papagayam,
Ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ape niya italaang ang nagpakita ka si Kawili. O may kwalaan dagiti gamit ko. Sigurado ka kadi akayat mo ti makisina kanya. Wayne, nauma akon ito galim. No pumanaw ka, di mo namnamaan ang makisinubyanak paikan ka. Ay nawa. Sino tinangibaga ang makisinubyanak pegan ka? Saanen Awan mo't anak ta. Kan maysa. Saan ta pa'y mo't anak kasar? Agawa ang nga rod ti agimpake. Wayne, di ka matanagan. Mabitlaan na ito. Alam ka di mo lang ti ginatang mong air fryer? Iso lang matikukam dito eh. Siyak matigimatang kadagiti daddo mga appliances na agraman plato kas kada kutsara. Dagiti lang personal na gamit ko talag. Okay, no dahi tati kayat mo. Ti makisina kanya. Palupusan ka. Nanang, addaak. Naa, anya matain sa akom si Kawilay. Dagiti gamit ko, nanang. Anya, Awan kaming kinilala, nanang. Nagsina kaming. Isong agsubli ako nito balay. kahit day talaang tinyawid mo agamit mo. Wan, nanang. Dagiti personal na gamit ko lang ang tinyawid ko. Tidaduma akagawaan nyo nga'y. Imbatik kinilala. Anya, Ituloy tantong tagsarita itong bigat na lang. Nabambanlugak. Kaya't ko tagina na. o sige. Irwaryo dagiti induldulin nyo nga ulas. Tapno at aramatak na nang. Amuyo may. Naglampag ti panawin ita. Agraman ulas mo, imbatim ijay. Di mo inala. Ay nawa. Nagadulagid ya sa lutsot yun ay anak. Mangirwar kay kit din iti ulas. Takayat kunti maturaw. Umayak man, lala anak ka. Anya tararamidan nyo dito'y pag-abangak, tatang. Nangyagak lang iti karne. Karne. Nangalaan nyo iti karne. Pangalaak kumangay. Ginatang ko Nagparting amin daan tem. Nagadumat tanday, tatang. Una, tapno ada si daan nyo kenwile. Ay nawaw, awanin ni Willie dito'y tatang. Anyat kayat mo asawan. Pimanawan awan kamin. Kaano ba? Kamitan niya agapaw nagsina kayaw. Isumat tinakisina. Binaybay aklatan Diyak kaya't ti tao apa importante. Una ang Asino nga iti banbanugan na amang kamkamat kan kuana. Di bali tasaan kami pa'y mo't nagkasar. Kan awan pa'y anak mi. Nakitak ni Willie dito'y balayo itay, Marisimang. Nagawid mo gaya mon. Wan maray, ag naudon di tabalay. Ay nawaw. Pudno nga raw ti maritis da kanyak maray. Nukasta, amom gaya maray. Won maray. Maistrisa nga rod maray. Ibagam tapagsaritaan da na saya at no anya ti parikot da. Saan solusyon ti sina, maray? Saan aday tati pakasikurak maray? Ay nawaw. Anya nga raw ti pakasikuram, maray. Dagiti gamit ni Willie maray. Nagsinada, ngam saan mo nga inyawid ni Willie, dagiti kagawaan na. Anya ti kayat mo asawon, maray. Tila ang bado natin inyawid na maray. Di na inyawid dagiti appliances, kas kadaan niya pa di ta ginagatang da. Kas kuma iti air fryer. Adaw iti nakita akagawaan da di na pa na di boarding house da kay.
Imbati na siguro iti ex na. Sayang dagi jay, maray. Di tayam mo no anyat nagsaritaan da maray. Si kakit di mo. Ay nawaw, si kamot gayam day talala. Makapakiktot kamay. At dala umay ko ibaga, tatang. Sumraken agtugaw ka. Agyaman ak, tatang. Anya ti umay mo ibaga. Ipatarimaan ko kumati washing machine ko iti pagababanga. Saan mat ngamin nga agtayo? Ang mga nuad na nakuti Anyat plano maya. Di mo kaya tiyag na dito balay. Consumable ka nung ngamin ti deposit mi iti pagababanga. Iso nga urayak amalpas tinasurok ang makabulan, tatang. Wala. Baga anak tulat na. Umay kayon to iti boarding house ko, Tarimaanin nyo ti washing machine. Tapno makapaglabaak inton malang. Sige. Papanakin itong madamdama. Ipalpas ko pa iti trabaho. At iti susi, tatang. Da kayon ton ti makaam mo. Dahito langin ti isuot ka. Tapno nalakalaan ti agputay no adak ijay. Nanang, sa dino ti papanan niyo. Ay nawaw, nakariing ka gayaman, wilay anak ka. Kariring ko lang. Adda ti trabaho mi ita. Umuna ak nga rudan, armuar. Sa dino ti papanan niyo Di talaan, adala mapan ko kitaan. Anyat mapanyo kitaan Basta da, di mo saludsudan no anya. Ay nawaw. Kasano nga road no saan kayo makahawin? Di jak to ammo no sa dino ti pang sapulak kada kayo. Agrubuata kaon, awan pagdanagam tagawid ak tumulaan. No rumwar ka kaawanak pay, ilamang mulat ti susi ti balay iti sigud a pangiduldulinak. Aday ka. Natarimaan ko mutlagan ti washing machine nilala. Umayak man! Si Mang. Siya nga raw. Apay akas la nakla at ka nakakita kanyak. Ano niya ta aramidem dito? Imayak ta alaak dagiti gamit ti anak kaw. Alaak dagiti gamit nga imbati ni Wilay. Sigon ken nilala nga anak ko. Ket inala namot tan dagiti gamit na idipimanaw. Wen angam dagiti la ang personal a gamit na tinala na. Ayan na nga dagiti appliances. Ay lawaw. Ano nga appliances? Dagiti appliances nga inosarda iday. Amaw nga ado ti appliances da ka. Ay, urayam langan nilala. Tada kayo tagsarita. Ay saan? Aglisi ka ta alak itan. Sayang ti oras ka no urayek pay lang ti anak mau. Di mo kumamot alaan amin asimang. Apay kumadyak alaan. Amaw ka kwarta ni Willing anak ko ti inggatang da kadagiti akagawaan. Nagsasaw ka, kas nasigurado ka. At dapat trabaho ta anak ko. Agtal na ka man si ka, duraw. Ibusang mo nga minun ti appliances dito. Anya nga ito, sarin ti anak ko, nakastalang. Aglisi ka itidalan ka kunak. Ano? Di mo panggapan ti mangkabil kanyak. Tatalaga nga ipabarangay ka. Alaaklaan ti para iti anak ko. Naa. Ibagam ngamin iti anak mo, agumatang mat iti bukod na agamit. Tapno saan ati nagrigatan ti sabali at tao, tinamnamaan na. Makitugawak pa'y man, Maray. Ay nawaw. Anya ngay dagita insa kumaray. Appliances, Maray. Air fryer, rice cooker, microwave oven, kanda dumapay. Nangalaam ngay kadagita. Iti sigud ang nagabangan dawili, Maray. Ay unay kan maray. Apay nga inalampay laeng. Apay din asaan? Amok akwarta ni Willie tinaigatang kadagito'y Maray. Sayang mit ano sa bali at tao ti agnumar itinagbanbanugan ti anak ko. Sigurado ka kaday aginatang ni Willie amin dagita. Sigurado day tan, Maray. Amangan mat no adda nagtulagan da iti ex na. Awan ti bibiyang ko no anyaman day ti anak tulagan da. Ti kanyak laang kat maalak ti para iti anak ko. Day talaang Maray, period. Ay nawaw. Ayan ngay dagiti gamit ko, tatang. May binunag ni si Mang itayawan ka. Anya, apay matakas na ti inaramid ti ina ni Willie. Una, sa kwarta kanumot ni Willie tinaigatang kadagijay akagawaan. Ay naapo, agraman dagiti appliances aginatang ko, inala na.
Tilaang mat air fryer ti kukwa ni Willie ijay. Inraman na binagkat ti rice cooker kin microwave oven mo. Agraman na dumatasa, inala na bay. Ay, di na ginamag iti anak na no anya ti ginatang ni Willie. Imbagak nga urayin na ka, tagsarita kayo. May pilit na mo, ti kayat na. Ay, una yan aya. Amo nga ta ni Willie nga imay ti inana ditoy. Dahil sa tidya ka mo. Ibagam to kinuwili, no mayra na makitam. Talaga nga ibagak tatang. Nangalaan da iti laing da akas na. Naimbaglaangan tanaranaan ka, Willie. Ay nawaw, dakon kayat ti makisinubyan kin kalala. Sino tinangibagakan ka amakisin nublana? Anya nga ron ti bagam. Ninanang mo, binunag na matanda iti appliances iti boarding house ta iti. Anya? Ti air fryer laang matikukam ijay. Ngam agraman microwave oven, rice cooker, kantastasa aginatang ko, innalan amin. Ne. Jak amo ti may papaniti dahit abanaga. Iso nga rod nga ibagbagakan ka. Ibagam kin ninanang mo, ta isubli na dagiti gamit ko nga innalan ah. Nalakalaangan ti agluto iti napoy no kastula nga ada ti rice cooker. Sapay mayat da iti a rice cooker. Kasla rice cooker dagiti Koreano. Saan asinsinan? Narang, anya man ti kalukwan nga inaraamid joya. Anya akalukwan manan ti ibagbagam si Kawilay. Kasangsangpet mo laang. Nara na actex ko dito dala ni tay. Kahit anya kumaitano naranaam. Awan mo't babayin nyo anapan nangala kadagiti gamit aginat gatang na. Anya? Tilang air fryer ti kukuha ki dyan nanang. Toy rice cooker ngay. Gamit nila aladay ta. Agraman ti microwave oven kan dagitoy tasa. Wen, nilalatigim matang kadagita. Aya! Isungay tapay lang nanang, isubli yun dagita gamit ngayon nalayo. Arignan at tinakaw yu dagita. No apay anapan kay pelaang ngamin ijay Nasapa ka na rin Wilay, anak kaw. Ay, wala tagtrabaho kita. Agtugaw ka nga rudan, tamangida sarak iti kanam. Dagita appliances nila lang ay nanang. Ay nawaw isubliyo Ay ko anak kaw. Kasla mabainak mo't amapan iti ayanda. Sino ngamin tinangibaga amapan nyo alaan dagita? Kasanaw no ada ni tatang na igay makita nak. Parikot yun dayta nanang. Anusan nyo ti maibabain takas tamad ngamin tinaramid yo. Nagturad kayo na panijay. Sa ita, ibaga ayo, amabain kayo. Nay, itay pa'y adi ka matagtagar ay marisimang. Ada nga rod parikot ko, Maray. Ay nawaw, anya ti parikot mo maray. Gamit mo gayam nilala ti dadu mga inyawid ko, Maray. Anya? Ti amok ako ginatang ni Willie dagijay. Isu anaturudak mo't anapan nangala. Day takit din maray. Mabainak din amang isubli, Maray. No siyak ti sika, isublim tapno malpasun. Nakababain mo nga rod, Maray. Ay kat ano sam amaray. Nagdarasudos kan tumo nga main. Ad-ada nakababain no di mo isubli dagiti gamit ti ex ti anak mo. Kumusta nga yan ako? Makapa-stress nga rod tatang. Apay Mike? Duang aldawan tinapalabas. Ngam di mo tin agsubli dagiti paglutuan kas kadatasa. Ay nawaw, saan pa'y gayo ngayon subli ni Simang? Saan pa'y nga rod tatang? Parikot ko no anya ti paglutwak ita. Ay, mabain siguro ang mga subli. Kano nagturod nga may nangala? Anya ngayon ti paglutuam ita. Ano saktay kaldero tawan mo't tay rice cooker ko. No mabain amang isubli, mabalin mo't nga ibati na iti batog ti pag-abanga. Ano sa mga orayon anak ko? Aguro-uray lang siguro iti timing tapno may subli na. Umay ka pa man nanang. Apay ka de, Willie, anak kaw. Apay nga dapela dito dagito yung appliances. Ay, kwa anak kaw. Unaklakit din na isubli yun dagita. Mabainak mo nga rod, anak kaw. Ay nawaw, awan ti babay nyo idinapan kayo ijay. Ita, ibagayo kit din, amabain kayo ang mga isubli.
Nakababain launay ti kastang aramidon nyo. Sorry nga minun Diya mo nga mo anilalagayam ti akin kukwa kadagita. San asyak ti pagkidawan nyo ti pamakawan nanang? Nilala ti kasarita yo. San ket asyak tawan amok dita. Ay, iba tiklatan dagiti appliances kanta sa iti asidig tiri daw da. Dayta, naibati kaon. Agawa ak ti tumaray, tapno dinak makita. May sa, dua. Nana si Mang? Ada ka magayam di talala. Dayta ka di dagiti gamit ko ngayon nalayo? Ay, uwain, insubli kaon. Nasaya at matain subliyo matlangan. Idi pa'y may sangal daw nga urayek dagita agamit ko. Pasensya kan nailaw anak laang. Tinapatag kanyak itakot na isubliyon. Agyaman naklaunay no kasta. Agpakada akaon. Sige nana, agan-anad kayo. Kitain nyo, taintun maminsan. Di yu basta alaan ti gamit ti padayo at tao. Ay saan? Saanan maulit dayjay? Talaga laang anaylaw anak. Ti amo ngamin ka gamit ni Willie dayjay. Agsaludsod kayo ngamin inton sumaruno nana. Wen, kasta ti aramidak inton sumarunaw. Inakaon. Kat, kumusta nga'y marisimang? Naisubli mo ang dagiti gamit nila lang ex ti anak mo. Wen maray, daksag gasa ta nakita nakpailaang mag. Tinapatag, naisubli mo, mare. Wen angem kasta unay tibain ko maray. Kasladyak pa yun maikuti dagiti sakak itay. Pagadalam day ta na pasamak, maray. Inton sumaruno, di mo basta alaan ti gamit. No di mo matsigurado no asinaw ti akin kukwa. Ay, nawaw! Sakbay nga aramidem ti may sa abanag, agpanunot kapay anaimbag. Di ka agbalin adarasudos, ta ang mga nuday tanto ti pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.